Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhiar tu silin sangpuya Health Minister Dr. Aral Thanglena chuan mitin chanvo chu healthcare thatak don ani awangin helama thok zongzong te chumi pui hriselna enkol konga the top chu theu turin angen Kuvel chantam tur Iso Krista khen be om champapha Good Friday chu Kuvel hun Dr. Rolin Mizorama ursun takaser ani President Draupadi Murmu chuan rural dik chu mitin huaple ban phaka da atulati United States, South Korea le Japan de chuan North Korean aral thom ti chakna na internet lama chet alana sa chu an ngai mo thun soi Health Minister Dr. Ala Thanglena chuan mitin chanvo chu healthcare thatak donani awangin helama thok zongzong te chumi pui hriselna enkol konga the top chu theu turin angen nimin World Health Day pola All India Radio Aizawl thucha asoya Health Minister chuan Mizoram mipui khuale vengtena omte hrisel takle thamung taka anom theina ta na Finally, twin tur thiang hlim konga mala zel tur mi puya cha Mizoram Health and Wellness Center za thum somret paret hon tharani to thu soin thingtlang kil khor to pa po Health and Wellness Center hi om kim to khato ani ati a mi puiten online manga doctor anron jongjung thene turin tele consultation po khotina chopna ani to ani ati Dr. Aral Thanglena chuan heng Health and Wellness Center te hian athona inen kolna ba ka nana chihrang nu le nau tu selna te nana in kai chon thailo thi sen sang zun thum kan sa chi sang te mu chu avata rang taka enkol ani theinam National Health Mission kaltangin sarkarin ma ala mek zelani ati a hempa ka hian sub center le Health and Wellness Center thlengin midlam beng na le shok enkol ba ka upa le tar chaklo te enkol le rirulamatan counseling pek vek the tura ruam manani to thu soibok sarkalai puin nana chi sang dole tirem konga amhalakna pakhat a ngornat na TB te hi kumsang ni somni panga umbo turin apuang ta hi thilomam takani ati Mizoram atanga TB umbo ni thene turatan hena na ve nia inding helte chu inen tirvat tule thataka damdo e turim TB ve te cha a COVID ani amo nana dangte po ma taka enkol ani theinan mi puite chu mi thiam te ronvat turin ange na chu chuan nana try dar tur venna konga nasatakina pui thina ni ati minister chuan mizo te hi rui hlole zule muam ti antama wangle chu sela khoi poi thei em ani awangin Chanchinthar lolo om tur te le sikul no pangte nasataka injectir thar tur mi pitin na soma HIV AIDS ve tamna state ani awangin mi pat me chena laka fi khima mani kopui te chau koptula thiang him taka nun mang tho turina cha bok ani World Health Day hi World Health Organization dimtran evidence sangha go somli paret share regna ni ta na man ani a kumina hemeni thu pui chu mitin tar sel na ti ani Kuvel sadam tura Iso Krista khen bea om champapha Good Friday Kuvel mun dang tarolin Mizoram ursun taka serani Koshan Lianber Presbyterian Koshan chone min khan in khom chong thumbo sein thu sei tu ten chopmalama Iso bukin om ti le chanhulama atharawa tha ta te thu pui mangin thon soya zanin khoma thana Ison zalta te thu pui man ani ninga ni zan ven pui zana khan sinat pui pa chu moderator reverend Dr. Si Chongming le na tiamin Aizawl kho pui ko chen khata lalpa jan re sarmen bo se turin ankal hlom ani kathlik ko shan mi te chuan nimin khan Iso Krista tonan tor pui ti ilantir nan chuan ngeya Aizawl kho puya chuan chuna tol chung ko sang cross kong zon hoi hota cross choi moina hunan mangbok ani district hun sanga Good Friday hi ursun taka man ani bok Vaireng teya ILP counter changin March ta chung khan temporary ILP mi sangli zanga somrukne na pek chuani in heta tanga sum hu cheng noi som pathum chung sarkar sumbo ma chhunlu ani Vaireng te Indiaram hun danga tanga Mizoram lu ka ber ani awangin SDO civil and college noya Mizoram lo lu tur nam dang te tan temporary ILP and lang tur temporary ILP counter siamani a atlang puin nitin mi za chongin ILP and siam thin ani hetenga Mizoram lu tur nam dang te temporary ILP and siam na tang hin February tha khan revenue a cheng noi som pani singkua sangli le zani mu ani March chung khan Vaireng te ILP counter atangin temporary in line pass mi sangni zanga somrukne na pek chu ni in heng temporary ILP siamna tangin sarkar sumbo ma cheng no sombathum singruk le sangre chhunlu ani bok Vaireng te ba kaina chevel khosang sang phaisen sahapui vile sahapui galtangin Mizoram lu thena kong pui omboka heng hun chen khata te hiam temporary ILP pevek bok ma se ILP endiglona hun chen khata tangin ILP neilova Mizoram nam dang lut nitin anam de reng nia hriat ani bok
ning ani tlai dar le chan vel khan champhai districta mulen khuwa pusuan khola ta chen in a kangral vek pusuan khola hi fa panen chawa khosa ni a ram hnoya an re bo hlanin anin hi kanga kangmei chhotira anin ngak tu a fa pa chuan in hnoi lama tangin mei khu chhuwa ka hmuwa thel tura azuk kal chuan kangmei hian anin chuan rang taka man ngalin thelmi rolovin anin chu a kangral ta ni in thudon ani kangmei chu chani hriat ani lo mulan VCP promona hne tanga thun danin kangmei tur te hian hemi zan hian an chu khan laina ten vela an mani tran puina thilpel sang sang chu wei me te kota hlan khom ani an chena in tundin le dan tur chu hunram changa ngai to le turani thu bial tu MLA Dr. Zit Arthem sang chon soim in chung rangwa tur rangwa bandal nga le tlang ta thingpu in tur cheng sin khat ape pokani nimin kha Good Friday ni wangle anin le chung bungruate hi akan ral 5 ko wangin aseng hoi turin khotlang in hatlang hi an kauri lo ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program man ki ba chon voice an mail ahmudon ta a man ki ba October ni thum san som pali tang khan bu tran ani a tun thla hian a voice an ti chu an lo ni don ta ani hemi pol hian man ki ba program Prime Minister Modi tu se then khathin chi atlak te ilonga thang u ram chunga khol jin te tlo thin mun min thang le moi tam taka oma heng te hi sumle paila luna na thatak le ram ma chona ta tho lok berte anni a hewang hian Prime Minister Modi chuan tourism mason atulzia man ki bat mars ni somni pasiri sang ni somperuka ti chu khan he ting hian alo soi ani टूरिज्म के द्वारा बहुत रोजगार की संभावना है विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में भी बहुत पीछे है लेकिन हम 125 करोड़ देशवासी हम तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं विश्व के टूरिज्म के बहुत बड़े हिस्से को हम हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Draupadi Murmu chuan rural dik chu mitin huam le ban phaka da atu lati nimina Guwahati High Court Platinum Jubilee lomna Guwahati ne he thui SMP Murmu chuan rural dik minol puin an ban phaka om tur hian harsna sang om thina ti a hengzinga hian sumle pai chu achan pakhatani ati a thlona dan ne hrai inzitin lam ur atur thu soin President Murmu chuan tronglama harsna omte po sutke na ngai ti a tun hnai helama hin masona na sadaka thleng me kani ati bok khol chang kang le thiam na sang zel chu rural dik thlen konga harsna sutke na manro thatak ani ati a President chon ukil le dan zir mek te chu mere thaire chumche te tranpui thei tu ni turin tun lai thiam te mangtang kai turina fui bok ani President Murmu hian borok sa mobile app atlang jar ngal bok ani Guwahati High Court Platinum Jubilee lomna hi Chief Justice of India Justice D.Y. Chandrachud, Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju, Governor Gulab Chand Kataria, Chief Minister Himanta Biswa Sarma le poimo dangten anokman puito ani United States, South Korea le Japan te chuan North Korean aral thuam ti chaknana internet lama chet alana sa chu an ngai mo thuan soi thu chu introman siama ram pathum te chuan North Korea tanga internet khovela mi boom le rokching hacker ten cryptocurrency an ruk chu ral thuam ti changtun nana an sum huna na len takani anti a hemi te hian ni na lem in siam chapin UN in a shek na tam tak pumpelin misal siam na tur sum an tuak thinani anti ram pathum te chuan he thil thlang hi andem tak sakti soin internet khovela thu poi mo tam tak an lak khom dan po dan kala tam thun soi bok ani tun kar tir khan South Korea ayo nuclear lam thunei tu te chuan Seoul US le Japan lam hotu te komin North Korean ral thom enchin andulo zia an soilang bok ani Chanchinthar cherti topna na tang pui Health Minister Dr. Ala Thangle na chuan mitin chanvo chu healthcare thatak tunan ni awangin helama thok zong te chumi pui hrisel en kol konga thei top chu theu turin angen khovel chandam tor iso Krista khen beya om champa phak Good Friday khovel mundang te rolin Mizorama ursun taka serani President Draupadi Murmu chuan rural dik chu mitin huab le ban phaka da atu lati United States, South Korea le Japan te chuan North Korean aral thuam ti chaknan internet lama chet alana sa chu an ngai mo thu an soi chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani